Kum ka jing pen kre na ka benta ka jing nang kentiu ya ka kenhun bandon lekitiar gitar na ka benta ban hiar hamadani lekai ka Ris on Sports Club Shillong henin gasngi ka lapalai ba ya ki uniform ya lekai football dan ki jersey arjur ka jing pelai ba ya ki tegi arjur ki jersey ka long haswa ban le isim benta sya ka lumpung ya lekai football ka balapan long ha bak mara ha South Garo Hills District ha ka lumpung ya lekai football Kapten Williamson Ampang Sangma Football Memorial Trophy arjar arpsan. Hagani kesngi bala pelai ba ya kita ki jersey. Laidon langru ki rangi lekai jong kenhun kentup ya ki official. Nangta kekong Jinisha di Mayong kabadi ke presiden jong ke klub kababan ru hak juga por kum ke managing director. Nangta uba Edison Sokland ubadi head coach uba Sonilan Malai ubadi executive coordinator ke Hit Foundation Shillong bat kiwe. Haga jinga jingkran kekong Jinisha di Mayong kum ke presiden kalabu da ke jingkentu ya barok ki rangi lekai bakiriban bu artili githong habaki mi hamadan wani lekai. Kawai na kebenta ke jingkot jingkya jong la jong haba ki lekai bat kawai pan kathong bandra ke jingjob lengba ke jingya teli. Haga jingpen krek ban let ye lekai haga ti Lumpung ha South Garo Hills District. Ke Ris on Sports Club kanikun persya ya ke Agin Ma Football Club kebat selong ha ke Shitrik Unai Wing arjar arpsan. Kalomba na kata bat kapa kalomba nin kentiu ya kata kajing lekai napo ka nika jaka jini kumba betani dan nika klub jini kalomba iko bagi kita nak kepada na kendong ibung juyo lat ban lekai ibung juyo lat ban mi kimi iko itu ki nong pick up itu kan bagi kiyo ban mi madan kumbalang kita kibay kita la yang lupa ya kita foundationnya kita lupa kilala pendekay ni nyalam iki ki yo ban sebentar ti ni dan kam tumai ni dan nantai na tempat ngompat theo pat dua ni sedang biang habisnya di bahasa nama ki warkisla registration itu dan on process kan pertama on proses yang pun hal pulang mereka bulan Ramadan jadi kali yang terlalu teman-teman miparat yang lagi lagi benar kan saya di bukan di namanya Kristen dia saya kali yang religious trend kan no pagi sementara kata program bro sementara setan nak berselancar job ini bro kamu sih kebanyakan tentang itu sangat important